Tonakgolo ya Maloba Job Mokgoro o sweditse go ikgogela morago jaaka leloko la kokoano theomolao ya Northwest. Seno se tla morago ga gore a itokolle mo tirong maabane jaaka tonakgolo. Musa Khotla mme Susana Dantsi o bile a fumana lengolo le hlahang ho moleloko wa legislature e leng Tate Mokgoro a itokolla jwalo ka setho sa legislature hang. Komiti ya nakwana ya lekoko la ANC mo profenseng ya amogela tshwetso ya ga Mokgoro. The ANC in the Northwest Province wishes to convey profound appreciations to Comrade Job Mokgoro for accepting the decision of the organization to redeploy him. We sincerely wish him well in all his future endeavors. Makoko kganetso mo kokoano theomolao ya profense a re fa go tlile go tlhophiwa tonakgolo e ntšhwa le bona ba tle go neelana ka maina a bontlhopheng ba bona. Re le Democratic Alliance ha re kitla re supporta leina leo ebile actually re tlo tlisa leina la rona la motho re naganang gore a ka ba fiti gore e ka ba premier gobane wa bontsha ga ANC e kgona gore e ye ko ntle go batho ba ileng gore ke maloko a yona parlamente e lo batla motho ko ntle e bolela gore le bona ha ba confident go ba e leng maloko a yona gore ka betsa ba premier ba rile Mokhukhu ba ntsha Mokhukhu ba tlisa Mokhukhu mo go dira Mokhukhu ba ira double Mokhukhu marona ya ga EFF we are not going to support the choice ya ANC because ba tshameketse gore re sebaka se setelele. Mokhuduthamaga wa matlotlo mo Talepule Kgosho o tla tswelela go nna tonakgolo ya nakwana go fitlha go tlhophiwa tonakgolo e ntšhwa. Kgosho o tlhophilwe ke komiti khuduthamaga ya profense maabane. Zebulon Maine, SABC News, Mahikeng.